Mutaalamu wa mantu jagirera mithika mzalendo augite guti nkanja Meru batekire thirikari Rais Ruto akioneka taka agwikiro ritomere mithika linturi mzalendo augite Meru ni kubatara mutongere ure mugambo jowe tukaigika kiri metha ya kugaira Kenya akirungamira Meru ndi augite tuara kweberia gitine mithika linturi ta minister ntubo banganitwe boga kenda gukinyiria Meru bare bonthe wamwe musiasa uju uro kumariria matagite kyo bunge bwa Gembe South ugite kithira Rais na irutaniritie kurwa na unkumania na abatere kubuta minister wogima Aden Duale. Muteteri wa lela na mwanasiasa mithika mzalendo liu ni umiliti na kuwatani na tongore bangi ba Meru baba bethiri tubakimenelia thirikari Rais William Ruto na kuga Meru baterunga milito wega kiri thirikari no. Cabinet Secretariat itithaira ya individual ukia kuonene nkaniri onto Meru tu siaya naiswa Meru ka region no tuitia na kinya region sio ndese Meru yeya nawa na yeya wa community na yeya wa kinara kigogo muntu ro bati kwithira kiara cia community spokesman kenda muntu aria akawa nimbi community kwenda akethira nwe we representative o committee o community araura methene. Migambeni ya mithika mzalendo ikionekana kugwatania ulo waziri mithika linturi ya theraka kwithirwa bati Meru amwe na kugweta waziri Muga ta mutongire tumba kwa reli ya Meru methani nene utongire bondino mithika mzalendo akigweta gatongore banene ba county ya Meru bala kugwa nibo babateri kwa reli ya Meru mbele ya Rais William Ruto kiuria kiratu bati usiuria re batwire tuwe community ya Meru. Among the first big five in Kenya, ito representate, ito kuiba sauti yetu, ara methenera, into bia yairwa, kanto ba Meru bakuria. Na lentore, rirauria kiuria kira, karira aria ora aririe. Lentore ka akwaria sauti, ya anto baba ingi muno, ba Meru. Barabate kwaria. Hiyo ndio sauti kwa watu, ndio sauti ya antu waraba inge. Amwe no gumithika mzalendo na ugitono paskwithire kwari na njara mbithe kire kuruto kwa mithika lintore thirikari ni kagita kala kuga kithiro Rais William Ruto ni rutanite korona ungumania abatire kwebio obisini waziri wa gimabwa mwele Aden Duale nyume ya kugwetu kwa ungumania bonene kire mobango tungata bwa mwele wa SHA na rege tueta twethire tukiora ciare nikio ontu lintore ariterwere kama antu afatalizer teu nontu bangi ibari obe na kinya skando nyingi muno kethira gwi skando yario nontu netire na akiliwa na araura bunge lakini ukethira ibangi banda wa kurito corruption kwibo bati kwithira kinya bakaririte wote kuona Duale na watirwa skando bilioni 11 nontu atirengawa. So the fact here is notindikana na itukumenya lentore ariterwe itene kenda Meru ikinyangwa. Mithika mzalendo kagita gaka ni atejeranite musomeni watongore ba Meru garoni ya Rais na kugweta tikire ya Meru bethire tubakiona kumakiri thirikari no ni mawira ni nyumia mawira ni State House ite nyumba ya handouts. State House is an house of dignity. Actually iba kuthukia dignity ya State House. State House ni tawe ni antu be serious no ntu mantu ya raba weta kwirirwa State House no berirwe nara no yakarikire kinya nara tika tokuwa antu bageta kuitia maendeleo lakini maendeleo yetaswe policy document irare abara bangi bate wita bate kuona maendeleo yau kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kadenya.